Moruti mala ha ke utlwa tswa ho wena ka lehlakoreng la hao ka potso ke botsitseng mohlomong ha ke tse bohlokala ke ka lekalong kapa but ke empa ke utlwile o mphumana hantle wena maikutlo a ke a fe mono hore batho ba kenang ho moya kapa ba iphumanang ba qala ho kena ho moya ba qala ka ho kula ka ditoro ka ya le ka hore fela mohlomong ka malapeng a bona ba bona dintho di sa tsamaye hantle botho ke moya ke le bua metapele taba tsa ka jeko di hodimo haholo wa bona ha re ka understand hore motho ke moya meya e mebedi fela right ke one tate modimo le wa lefifi fela all right motho hore a existe o hloka ho fitiswa ke sebedise mantswe a wa feme o hloka ho fitiswa ka tlase ho moya wa modimo kapa wa lefifi okay hobane motho ke moya ke ka ho bebele e re mmele ya rona e useless hobane re entswe ka dust re entswe ka lerwele ke ka ho thwa lerwele le rweleng right re tshwanetse ho kgutlela mane mo re leng useless teng nama empa motho ke moya ke ka ho o hloka moya o itseng hore o be na le existence o be na le matla ka hara lefatshe lena jwale hore moya o tshware o halalelang o hloka ho rerelwa lentswe la ntate modimo okay lo capture ha se lo captureile o tla kolobetsa ka metsi le ka moya o halalelang ka mantswe a mang o fetwa sebopua se setjha ho Kriste le mona moyeng wa lefifi o hloka ho fitiswa ke ka ho hangata ke bue ka deliverance eo ne ke etsa ho lata batho ba bangata ka ra rivers ba kereke ya sephiri dingaka ne di batla ho tlella bongaka batho na ba hlophile ba tlangwa ke memeya dintho di tla manifesta memeya eo ka hare ho batho jwale memeya ena e re a ba kudisa pele o tshwarwe ke moya ho fitlela ba ye ho batho ba itlaleyang ka tlase ho mastera wa bona ya hodimo ka mantswe a mang ka mona ke ntate modimo ke yena ya tshwereng ka mona ke Noah ke yona e tshwereng ka mantswe a mang Noah ena ba isa mafu jwale se ke bua ka deliverance all right ba re ka 12 ya mtshiare letsatsi ha le ye modimo mona re butswela mafu ka ra lefatshe re batla ho capture batho ka 12 ya khitla re nka mahlohonolo a batho jwale ha re release mafu ana motsiare batho ba tla kula ha ba kula ba tla lo consult ha consult ho bothwa he o na le moya o tshwanetse ho fitiswa hore o fole ka mantswe a mang ka fela dintho tse ntate modimana di hlotsi ka bophelo ba hao di se tsa tswella pele hopola di target mona ke batho ba na le dimpho tsa ntate modimo ho targetwe haholo batho ba na le dimpho tsa ntate modimo ke ka ho tla utlwa ho thwa ngwana o hlaile ka lesira ke ngwana wa naledi ha re hlae ka o tshwana ha re bebeleng lelapeng la ha Jese ha bo Tafita bana ba bone le dintho fela e ne le di spectator empa Tafita ke ngwana yana tswetse ho etella setjhaba sa hae pele sa ntate modimo ke ka ho Saule o roma banna hore ba ye lelapeng leo ka mantswe o phushwa ke ntate modimo hore lelapeng la ha Jese hona le ngwana a tswetseng ka kobo ngwana yena se ke etsa mohlala I'm not buying your face guys ke etsa mohlala from 2011 le tshwere taba tsena le sa kgathale le ntshuwa le kena mamati ohle hona le ditjhelete tse tswang hore guys re le silence re le patale le thole empa ka baka la hore modimo o na le dipakeng hore le nka tjotjo kapo le tswedisa pele thomo ena ya modimo ka mantswe a mang di result ke tsena di hla 2020 jwale ntate modimo hana siabe
ho motho o tswetswe ka ntho ya lehodimo, empa meya yena e a hlokomela for kingdom ya bona, hore ngwana yena to our kingdom ha re ka mo sebedisa, ngwana yena re tla tswella pele. Jwale ntho ena ka fita ka e bona rivers ka mane ho sephiri, ha o na le di-class tsa koteng ka rivers, ho na le class e bitswang deliverance class. Okay. Mo tshwantse o fetiswe teng. Deliverance class ya kgwedi le kgwedi. Ka ra deliverance class o fuwa molao ka ra Rivers of Living Waters Ministries ya Archbishop Zondo, hore ha o bue dintho tse etsahalang ka mo ke sephiri ka ro deliverance class. Le hore re ntsha ditjhelete jwang ha o bue, melao ho rapela eng ka 12 ho fita ka 3 ha o bulele. Ka mantswe a mang ke sephiri sa Rivers of Living Waters Ministries. Ke ka ho la bohlano ha o qetela le tshale teng mo kenywang letsheng o kolobetswa jwale ka tlase ho moya ona le ka tlase ho monga sebaka, hore ka mantswe a mang ntate modimo ho wena hana seabo. A ke re ntho ya semoya o tshwanetse wena o dumele ka lebitso, a ke re ke hona le boipolelo. Motho ha o qeta morerela tshwantse a tle a letareng, yena tlo ipulela hore ke amohela morena Jesu. Wena ka mantswe a mang o tswa from the kingdom of darkness, o ya mafela a letare. Ha o qeta o rerelwa o tlo etsa confession, ho tloha mo o amohele morena Jesu. Ha o so mo amohetse, so le kingdomong ya bang ya ntate modimo. So ka mantswe a mang ho targetuwe batho bao ba na le dimpho, that is why ba ya kudiswa batho bao. Jwale o tshwanetse o expose ho moya, to the spirit. Ka mantswe a mang ke moya wa modimo kapo ke moya wa lefifi. Ke ka ho Bibele e re ha o bala Isaiah chapter 11 verse 2, moya ona o halalelang o tla refa dimpho tsena re di hlokang. Ka mantswe a mang ke ona senotlolo moya ona. So ha o amohetse o tsamaya ka moya ona wa modimo, le wona o hlahisa dimpho, ntho engwe le engwe e hlokang. Le ka nqane ha o amohetse moya ona o hlahisa dimpho, ntho engwe le engwe tse o di hlokang. Ka mantswe a mang ke dintho tse etsahalang mmusong wa lefifi le mmusong wa ntate modimo. Ke ka ho o hloka connection, ho connectuwa, ho fetiswa, o kene ka hare ho moya o itseng. That is why batho ba teng ba bang bongata ba ditronko. Lona le ka re ngwana yena ho baneng a na le bohladi ke a felle tronkong, o tswetswe ka ntho ya lehodimo. O ka bona motho a nwa jwala le ha sa batle, a lahlehelwe ke lenyalo le letle. Kore motho a honorable ka ra lelapa, motho ya jwalo o hloka thuso hobane ntho a tswetseng ka yona o na le ntho ya lehodimo, o na le assignment ka ra lehodimo. Ntate modimo tshwantse a iponahatse ka maphelo a rona, hobane a ke ka thowela ka ra lefatshe a tlo tshwara radio kgoshalatsaneng. Empa ntate modimo hloka mang? Wena. Moya wa hae o sebetse o kae? Ka hare ho wena. Hore o lwane le moya ofe wa lefifi wa Rivers of Living Waters Ministries. Ke ka ho a reng se tshowe ha ke le ka hare ho wena, se tshowe ke na le wena. Ka mantswe a mang mandate ya modimo tshwantse phethahale. Ke tsona taba tsa semoya. Hey, ke o taba mo modimo tla ra tshebeletso. Wa fama ke botse mona. Motho mongwe ka re ke tsa mahlala ha ke re ke mona o se a inehetse gore ka mantswe mang a dumetse re wa kena mmeng mona. Hangata batho ba tshepiswa hore ha o so kene tjenana ho tla bana le ke tsa mahlala, mathwasane a tla ho wena 1 2, bakudi ba tla ho wena, o tlo ba fodisa. Haebe o so le morapelli, haebe o so le morapelli ke tsa mahlala, e ba le teng wa jwetswa re a bakudi ba tla ho wena, ba tlotla ba consulta ho wena. Ho tloha ho etsala emmo se etsahalang mono ke hore tabena e buang ke moruti mmali ya hore batho ba kudiswa, moya ona wa butswellwa batho. Ba bang ba bona bontata mohola bona, ba bona bonkgona bona, e le bona
ba ba bitsetsang ka hara taba tsena tsa mathwaso tsa moya. Mme batho bana ha se ba kene ka hara taba ena, mongaki jwalo ka ha o ile ho yena o lo hlahloba, ebe o fa karolo ya hore o fete ka hara bothata bona ko re o amohele pitso ena ya hao ya moya ya bonkgono le bontate moholo, ke ha fela o ka fola. Jwale ka lebaka la hobane o batla ho tswa ka hara bothata bo tshwereng, ebe wa amohela, ke nnete o tlo fola hobane ho kula hona hwa moya ke o entsweng ke motho, ha se mpho eo thewang le yona ho tloha tswalong ya hao hore o tswetswe ka moya wona. Jwale ha ke batle batho ba Afrikane, hobane batho ba Afrikana ha o bua ditaba tse tjenana ba tlalellana, ba bang ba tla o jwetsa hore nna nkeke ka roha ka ntate moholo wa ka, nkeke ka roha ka nkgono wa ka hore ke a tswa dinthong tsena. Ba bang ba tla re nkebe ka re ke letemona. Ke a kgola taba tsa hore badimo ke matemona ko hobane fela kae ba Kreste mohlolomong ba sena tsela ya ho beya, ba ala kubo fela hore ba ileng ha fela ba sa robala ke badimo, ke matemona. Jwale taba ke ena mo ileng teng, nna le wena kore ke etsa mohlala ka nna le wena, re ka iphumana re furalla lefatshe lena le ka kwano ge ne re ntse re bua ditaba tse molemo, empa re sa amohela Kreste kapa re sa amohela moya o halalelang. Jwale ha re na senotlolo sa ho kena ha se re furalletse lefatshe le ka kwano, hobane re ne re etsa tse ntle empa re sa amohela moya o halalelang hore o sebetse ka ho rona. Jwale re a solla, mme ha re solla ke mona mo re kopanang le batho bana ba tswang botjhabela, rona re tswa botjhabela, bana ba tswa bophirima. Okay, mme ba re botse tsela le ya kae, re batla mo huang ke ba ileng, ba re hutsuwa lemong, re ba sala morao, re ya kae mo re sa tsebeng. Jwale ke mona mo re capture-rwang teng, re kgutlisetswa morao ho be re ba sileng lefatshe la ba utlwang, re lo ba fa modimo ona. Mabajo nna ke tlile hore na motho o dumela ntho e ke e buang kapa ha e dumele ke ho yena, ke kgetho ya hae. Ke palame Taba, ke ne ke le monto ha ke nyoloha mane, ke bone mohau wa modimo, ke bone matla modimo, ke bone kganare ya mollo wa modimo. Ha ke a bona modimo ka sebele ha e ne ba kore hona jwale tje ntho e ke buang, re buletse batho mona hore ba romelle maikutlo a bona, ho ska ba le yena ntate. Ha ra ba nshapa ba tlile mona o ba fe bamamedi ba utlwe hore na bamamedi ba bang taba ena ba e bona jwang. Jwale mo e tla o makatsa teng ko hore ntatao kapa mmao wa tloa o furalla lefatshe le ka kwano, a ntsa tseba hantle boemo ba o sileng o le ka hara bona, a tseba hantle hore rona re ne re le badumedi, empa o mo fumana a sa kgutla a o tlela ka ditoro tsa ditaba tsona tsena tse re leng mona ka tsona. Empa ke re momamedi a hopole e leng Mosotho hore ke buile ka ngaka Chicha, ka bua ka lengosa. Re santse re tlo ya mono hore na modimo ho tlile jwang a be batho bana ba babedi hoduma lefatshe lena la re leng ho lona, mme le bona
ba ntse ba bua ka baholo ba bona. Jwale mo e tla o makatsa teng taba ena ke mona mo e tla o makatsa teng, hore Modimo le yena ha ana sebopeo sa tlang ho rona ka sona. Re mpa fela rona re le Basotho re sena lentswe le re ka ra le sebedisang ha Modimo a iponahatsa. E re ke kene mono pele ntate Mokoto pele o ya mono hona ke ne ke batla o tla mona mo rena hangata o feta nyenyane le nna ke le ka ngakeng nkile ka nna ka profitua ke dingaka mohlala and ka ba ke fumana hore hangata ha ke ile dingakeng dintho tse mpe tse nketsahallang ho thwe ke badimo ba haeso ke bona ba nkwatetseng ka mantswe a mang ka utlwisisa hore ebile ba bile ba mpontsha hore hona le tse mpe tse santsane di tlo etsahala ho dimaka. Jwale ka be ke ipotsa hore na ebe batho ba habo rona ha ba re siya lefatsheng eba batho ba kotsi kgahlano le rona? Ke potso ya pele. 2 moruti mari le wena ke tla kopa tlo kene mono hore na ha motho ke yona o a bontshwa diponong tsa hae, ke nna ona ke mabotjho ke tlelwa ke moya, ke bontshwa motho ya qwaqwa, ke ya qwaqwa, ke fihla ke ya straight, ke sa ka bona, ke sa tsebetsela ebe ke fihla mono mongake ha ke fihla ke re ke bontshitswe wena ntate mali ke bontshitswe wena ntate mali ga ntse ke o emetse ke a tseba go watla ya o qetela wane re tabeng tsa moya. O na le kereke ya hao mohlomong o bontshitswe ka yona, empa ha o so o ya o akametse lebitla kereke ena ya hao e fetela ngwaneng wa hao, e fetela ebe fetele le mokgonyaneng wa hao, kapa e fetele gore ka mantswe a mang ha e tswe ka haro family. Seo se bolela eng? Ke gola ke potso tseno tse tharo fela tse nka lakatsang ho di botsa ke lwana moetapele wa ka o tla kena ho tsona, tla kena mono kutlwa maikutlo a hao. Kere ho wena ka bokgutshwanyane ke a di akaretsa dipotso tsena tsa hao, ha ke no di araba ho latella ka mokgwa o di botsang ka teng hobane ke moya o le mong e re buang ka wona. Mme moya ona ka baka la hobane ba se ba o hlwaile wena, ba o batla, ba prepare, ba o prepare hore o tloya o fihle o consulte motho ena a o channel ka tsela a tlamehang go channela ka yona. Mme ha bua ka badimo ba seng ba le kotsi ho wena, ho hlakile hore wena kgetho ke ya hao hore na o ba sala morao bona badimo bana ba kotsi ho wena, kapa o kgetha moya wa Modimo na. Kore nthena ke thuisano ya maikutlo ho wena, mme ba o sesefa hore ba bone letswalo la hao hore na le o kgannela kae. Mme ha o ba fa tumelo ya nthena kapa ya sena se ba se buang ho wena, ke mona mo ba tlo dulang ho duma ho kula hona wa hao hewa. Jwale ho kula hona ho tlameha ho tlohela, o tsebe ho dumela ka ho tletseng channel e ba tlo channela ka yona. Jwale ha o fitla ho motho yane a reng ke a tseba ntse ko o emetse, ke tsele ba bontshang hore sedimo sa hao so bontshitse ka teng. Jwale ba tlo kena ha bonolo hobane wena o fokola tumelong, moya wa tjheseho o halalelang ka hare ho wena o se activated, o sa phahama. Dikamano tsa hao le moya o halalelang di